Coba model, model putar-putar kita. Oh, model. Buka aja sih, oke. Yeah, bring you home. Yeah, come on. Sekarang kita pakai ini jilbabnya ya. Untuk model tunggu kita akan memasang jilbabnya. Yeah, bring you home. Yeah, come on. 서성이게 만들어버린 너 예전에 너 정도 안 하고 대충 있던 나인데 Tidak ah. Tidak ah. Maksudnya bagus cantik. Kalau benda tuh mau pakai benda putih, kamu benda putih tidak tahu, aku tidak mau. Yeah, bring you home. Yeah, come on. Sekarang kita lanjut ke pemasangan jilbab. Ini dia jilbabnya, warna kuning, warna yang senada dengan bajunya. Kita pakai jilbabnya kita yang simpel aja, terus yang kecilnya dia udah dilipat seperti ini. Sekarang kita coba. Yeah, bring you home. Yeah, come on. Dia takut ketusuk guys. Ini sudah dipasang pentul. Kita ambil apa? Ini yang di depan. Kita ke belakangnya kayak gitu. Jadi iya kita usahakan dalamannya tuh tidak seperti ini. Lah cucian sudah aku ambil. Kemudian kita lihat di belakangnya begitu kami sebelum kita ikat. Kita rapiin dulu ya. Biar jangan sampai dalamannya terlihat. Model seperti ini bentukannya. Sekarang kita pasang kalung. Ini kalungnya seperti ini. Kita akan kalau dia terlalu panjang bisa di mulai maghrib kita koleksi tadi mulai videonya
Jadi maaf ya gengs, kita pasang kalung yang kedua ini. Tadi kalung yang pertama, ini kalung yang kedua kita pasang. Sekarang kita pasang sebelum nonton, subscribe dulu. 예뻐지고 싶어 너를 처음 본 순간 나만 보게 하고 싶어 다른 곳은 보지마 예뻐지고 싶어 더 빠져들도록 나를 사랑이 친구들이 나보고 변했다고 말을 하면 나를 비웃고 내가 변한 줄 몰랐어. Sekarang kita pasang 빠져들 수 있게 예뻐져 예뻐져 kita pasang ini bandung. 지금도 네 모습 자꾸 떠올라 너를 만나러 가고 싶은데 Pegang sebentar ya, kita akan biar dia tidak jatuh. Sebenarnya sih pakai tumpul yang besar, tapi kita bisa karena dia bisa pakai. Bilang ya kalau ketemu, oke, lepas. Bawain deh. Bilang ya kalau ketemu. Sekarang dari tadi ngomong. Enggak kedengaran nih. Enggak kedengaran nih. 싶어 더 빠져들도록 다른 사람이 오지 못하게 Oke, di bawahnya lagi satu biar dia nggak goyang. Oh, modelnya kok cantik ya kan? Modelnya cantik apa dia cuma cantik? Oke ya. Oke. Wis. Wis. Yeah Bring it back Yeah come on 특별했던 나를 와빠기게 한 건 너 나를 거울 앞에서 서성이게 만들어버린 너 예전엔 화장도 안 하고 대충 입던 나인데 이젠 어울리는 옷에 관심이 더 생겼어 너에게 잘 보이려 하는 Oke. Ada. 입을까 고민을 하는 Sekarang kita pakai 예뻐지고 싶어 너를 처음 본 순간 ini namanya 하고 싶어 다른 곳은 보지마 mekar. Ini kembang. 더 빠져들도록 Sini. Begitu orang kalau saya mau 나보고 변했다고 말을 하면 나를 비웃고 근데 내가 변할 줄은 몰랐어 너 때문에 내가 변할 줄은 몰랐어 예뻐져라 예뻐져 너 Untuk kalian yang cek model jangan sekali-kali. 예뻐져라 예뻐져 네 모습 자꾸 떠올라 너를 만나러 가고 싶은데 Kita akan pasang ini.
dong, udah enggak dong. Malah masukin dalam Jangan sini. gosip orang di video. Dan gosip orang di video, Mbak. Yeah. Bring you home. Yeah, come on. 그랬던 나를 와빠기게 한 건 너. 나를 거울 앞에서 세상이게 만들어버린 너. 예전엔 화장도 안 하고 대충 입던 나인데 이젠 어울리는 옷에 열심히 생겼어. 너의 곁에 오히려 화장을 하고 Sekarang yang terakhir. Kita pakai gelamnya. Ya gelamnya ini ya ada 보게 하고 싶어 다른 곳은 보지 마. 예뻐지고 싶어 더 빠져들고 나를 사랑이 오직하게 예뻐지고 sebenarnya kalau untuk model ini biar langsung gelamnya bisa dipasang otomatis like that karena dia kurus. tapi karena kita akan menunjukkan bagian pakai guys dipasang pakai guys